thir tu te chibai le vek ule zun ni ania voin po Myanmar ram chung mun tam zo ka chuan sikul kal an om manglo rakhain lam hi sikul kal an tam khop mai minong hlaina na bum ne anyang sikul no pang noi thum le singa zet an omani ome lekha ten thiam thei tak taka nge machu hakha times in voina soidan chuan chin state resort township le thantlang township huam chunga changa police som ni le pani te chu nimen pia me ni som thum pakhata tang khan CDM lama an pakai ta a alom om viau mai hetiang hi om zel se tha nimin khan NUG chuan thu chu siamin hunalo om lai hian minong hlaina naute adu apiang CDM lama let le turin alo som to a arampum huapin midang po an la pakai bel zel tura nga yang Makui region Pakhuku district a Sipai council lam ralthuam siam na le ralthuam an da khom na mun pui pakhat chu mai ni somthum pakhat zan dar som vel khan PDF lamin an lu chila ma sere lo te a Sipai lam thanem takanon thlen nga lawangin an duangin an suwa samman talo ni in Irawadi news chuan soi ralthuam an da na hi pau township ania Sipai zani chuangin an chim nga lawangin an duangin an cheman talowani PDF lam hi an che tha chhozela a phurom sot veu mai sipayan kap mai ni lovin hetiang hian an ral thuam da na te thlengin anan bei thei hi mason na ro pui tak chuni phote tanai khuwa nu pa in than tok Kachin state tanai kho pui huam chunga du khong venga om u hlawin te nu pa chu zun ni khat nizan zandar som Khawvel khan chema vi hluman ni avit lum tu te hi mi panga an ni nia soyani engwanga tha tok nge an ni a athat tu te hi tu te nge an ni ti chui me ka ni Kachin lama chau ni lo Myanmar ram mun rang ranga hetiang hian tual tha thu hriat turatam sot ma dalan nia ngai Sipai lam tang nia mi puin an ngai te venglal ti ang te din mun hi a him lo chho ta riaw ani hi nimen lam khan putau airport KIA laminan ka thu kan soya hemi ma mani lama po khan Sipai terrorist khalaya 46 tele KIA te chuan loin ka prep to boka hetiang velawang hian Sipai terrorist te chuan putau khopuya lungsut refugee camp chu nimen zun ni khat khan va hualin anva intro sana sa hle ni in Kachin news group chuan soi motor pahnia lutin he kem he anva lu chila KIA tan spy an omle omlo anva thli thlaya ni ber falama COVID-19 an mu bel le falama hian mai ni somni khan COVID-19 hrikai mi paruk an lo mu to a chumi ma puen mi pathum mu to ni in chung mi pathum te chu ma ni in thewa home quarantine in en kolan ni voin jun ni khan midang pali an mu bel le damlo te zinga kum upalam mi pahni chu an din muna hlo thon om deuh ni soyani falam COVID-19 hrikai en kolmek zinga pakhat kum som nga mi mai chia chu voin chundar som pahni le minute som thum panga khan aboral ti chinlan herald chuan soi ani hi falam khopuya COVID-19 awanga boral masaber ani hi Chin state marlam chikha khuwa po COVID-19 awangin pathian rongbol tu Reverend Chin Khan Suan kumsom sari le pathum mi chu nimin zun ni khat khan aboral to boka hemi ma me ni somthum pakhat zan khan naw pai mek nu pakhat chikha hian aboral to bokani chikha khopuya hian me ni somni le paruk khan mi zavelin thok lam har satna an to awangin damdoi ina admit an niya anjinga COVID-19 hrikayan omnuala me ni somthum thleng khan mi somni le pali an mu phota annuwa mi enge mozatan mu bel zela tuna hian chikha khopui po hi lockdown me kanita tonjang khopuya po nimin jun ni khat khan covid hrikai thar mi somni le pathum an mule ni in tonjang township health department a thok tu Dr. Chanchin khain chuan media thok tu te hne na soi asoidan chuan voin thlenga COVID-19 hrikayan mu hi mi zale somthum le pali an tling to a test lo hi an tamawangin mi zathuma tanga zali in karvel hi chu an om to mai theyani ati transe khopuya tukendar sari vel khan uye thuna borala ani hi Sipai council lamin vengla latana an ruatania hetia boral chan hi transe PDF lam chuan
an mani da thatani thuan soi mani me ni somni le pakot lai po khan Transi township huam chunga ka pong khwa atanga kir sipai terrorist te motor pali po anlo bom to ani Transi PDF te chuan thu chhuah siamin dalan te sipai council ruat trem ti puya venglal thok te le mipui himna ti der thong zonga om te chunga hetiang hian ma kan la zelang anti zui boka an rorum ta khop mai sipai le police te an chung te chenin mipui lampo hian pumpol lo sen du thuan soi boka zandar ko nu lampon chuak lo turin le pon lama thil dang lam deuh enge mo chu en le khoi kher tum lo turin an ngen bok Transi PDF hi me ni somni le pakua a an din khania sipai council kut noya misual le an thurwal puite dova sipai council thunei na pai thak te an township huam chunga me pui himna ti der thong zonga che te chunga mala tura ding an ni thuan soyani Second region Myanmar pin lampo hian boi lek lek thina Buaina lian chuan la pumpel ve zel ri e tukin zun ni dar som vel khan Myanmar pin khopuya sikul pakhat gate bula bomba puak vele a van nei thak takin thi le hliam tur an lo hlowani bomba pu nu hian sipai council laman thleng ve ngala thilom dan an chuina samai Myanmar pin a hian tukin khan bom voi ni puak to a khopuya hian sikul za le som thum le pakua a oma sikul lu chuan ngam le chia ta lo hlom ani sipai lamin vui tuan nei ta lo nimen pia me ni som thum pakhat zan khuwa anin beina atuk lama sipai ruang somret zet lo le thal rem rum zinga ruang tam jok chuan vui tu reng an nei ta lo maya hetiang hian yang chu kan pi pu ten arte thi a thi an lo ti kha chung kwa nu pui fanau nei chuan ni ve hlomanga mani mi hring puite an ni na tanga han ngai tu chuan an lai nat om tho mai sipai lulul jing an tang em po a chutia tu manan chu kha tak lo wang chuan an omen an om mai maya ani thumna voin zun ni khan kaya PDF te chuan heng sipai ruang te hi tlom ngayen an halral taringot mayani heta hian Bharat Indian tluk lo em zial ang chiang mat mai kan India sarkar hi dem na lai kan nga anga kan dem na hi ani na taka chuan sarkar siam tu political party te malak chak lo na lam hi ani deuh zela sipaya duat dan le an thi thlenga zang na dom na siam dan lam hi chu thatak hi ne ringot mai kan soi thui lowang atlang pui kan hriat vek kha tuna kaya lama sipai thita te hi sipai thirna atang chuan ral ramathi ramtana martar an ni ngei dona India sarkar sipai ni hlom se chuan an luman hi sarkarina petam le hle ang chutiang chu Burma khi chuan om poina rin om chia lo akanan soita duani chu The current National Defence Force KNDF in Irrawaddy News a hril dan chuan kaya state huam chunga Defence Force rang Dimosu PDF te Loiko PDF te The Fruso PDF te le The Nammekon PDF te chu mun khata anin sui khom ta vek ani an dautur melma ain ang boka an Buaina sabok nen hete in fin khom hi a omin tul po tul view mai KNDF information officer pakhat chuan sipai terrorist te hi atop thlenga an do zel tur thuasoi mani me ni somni pakhat ne pi do khopuya UAC le political party rang meeting na khan UAC chairman Oteng So chuan NLD thi atum thu a soiti kha kan la reng ome pisu chila chuan mi pui party kan nia mi puyan om chung chu he party hi a om rengang ati mai khania hemi chungchang NLD hi an thiat mai theyang empty an mani NLD zinga mi thiam te mu dan po tlema zong kan soi to a sipai council lam malak tum dan en hian thi an tum tak ni na lang UEC chuan Minister of Home Affairs nena meni somni le pali khan lekha thona ma se mi pui lam hian hetiang hian lekha lo thon ti tuna chawan hriani a lekha thon headinga political party te chui chen tur thu ti amang mo maya NLD thia dan tur ruwa man na an nei ti chu a lekha thon point ni na a azia atangin alang fia ta view mai ni hetiang hian chuta chuan soya political party registration siam dan bungsom pani na e na number te pathum na chuan ralthuam ne na dodal na siam tu pol te emo thil sual ti nia sarkari na ti pol le mi malemo dan kalati nan ni tia sarkari na ti le chumi pol te ne na inzom na nei emo thurwal puyemo
ti chuan number te palina sub number paruk na ina soi angin he in rem na thu zom lo tu te chu political party anga an din phal sakan ni lo tur thua oma atia chutiang party te chu engang party nge an nia tu te party nge an ni ti chui chiang turin lekha pe ni a lekha han en reng reng hian Myanmar ma political party som kwale pathum te chu anan chui chiang anga NLD an rek nol don ti chiang takhop mai NLD han thiat tarup se ramchung mi puiten engtin nge an ti ang ti chu keini soi mai thei chi ni lova a hun zela fi mai turani DVB News Agent kumni zel bang zut don ta Democratic Voice of Burma DVB an news reporter Myanmar chim lam mei khopuya March ni khatnia a chen na ina Sipai Council lamena an man tak kuong cho chu criminal case zangale pangana an ortira voina chung thu an rel felta a Sipai Council chon kumni chung zel bang zu turina titani kuong cho hinu pui nei fanu kumni mi nei ani hetia news agent te zel bangan an zu tir le tamai hi ram dang dem na tam le khop mai mase dem na ringot hi chu minong hlain hi chon ngaya an ve mai to ni na lam Myanmar chim lam Chanchintari region ko tong khopuya po hian Sipayan sang le ni nan soya zantin mai hian manan nei thei zel an ti ni mai ni somni le pariat le ni somni le pako zan Sipai Council lam chuan khami zan khan mi paruk an mana mai ni som thum pakhat nimin pia zan khan ku zo zo u an ti chu ama in nge ya an man le a ama lo mi dang pakhat manan nei bok ti chuan zun ni khat ni zan khan Sipai Council lam hian mi pali an man le ni Sipai opna hnuaya hian mi khwal neya pianga report pek kha an ching thar le ni oma he dan chelek hian Sipai lam hian hleyan len le hle ni in dakhina insight chuna soi Vawiin Myanmar som pani atang khan tlailam thlengin Karen state Thailand nena anramri lama DKBF Buddhist lam kanti ta khau kha khang tele PDF te tang kople Sipai Council le anthurwal pui KGB te tang kop anin kap na sa le hle maya Sipai lam hian an ti dan pa ngain ralthuam lian an mang le ni vandoi thak takin an ralthuam lian pakhat chuan Thailand lama refugee camp avadeng puak dot maya Thai Sipai pakhat le refugee pan in hliam an tuar anin dona hi mi awati chimlam dona atanga khochak lama ania chanchin na number kan hriat thei china chuan Sipai terrorist lam som ni le pakwale an lam tang BGF pathum an vain som thum le pahni an thi to ni in an soya media then khat chuan Sipai terrorist lam hi somli lai an thi ni in an soi NUG chuan dan ang taka din sarkar tiaram dang sarkar poina pom pui vat theinan na satakin tana la a tuna chuan sarkar pom turam ponlo om tanta atir lama kha chuan ram dang sarkar the na langa pawin an bengam chia lo te anga ma se tuna hi chuan officialin ram tin hian an betran ta ati theyanga man son hretani lelama chuan Sipai Council po hian ram dangin NUG hi an pom mai lo nan ma alana sa ve hleya chung zinga an man ruwa berchu NUG chu terrorist mayan ni ti khania mi pui zinga bom puak le in thana lo thleng thin te chu NUG thil ti angin an soi thina chu Khawvel na oi chuan NUG an pom du don lovani chu wangin NUG din PDF chu terrorist ni lovin international military law zom ngat professional army tia Khawvel pom tla ka din an tum chhota a phubalak chu thil thu pui beramang lovin ram le me pui veng him turin training an pemek ti NUG lam chuan an soya NUG hian China po bia a ma se hlo tling lovang ti chu tu pon kan ring thei mai ome China chuan a beng khon thadu lo khop mai NUG foreign minister dozin ma ong soidan chuan Russia po hian NUG le khathon an don chu hon pon hong chin ei du lovani chutiang chu NUG din mun ala nia wangin dalan da that ti tele venglal da that ti ang chi lo ri thin po hi NUG ti nilova ati tu pol khan an omangai tia mimal ngai dan soi an om nul mai Sipai lampoin an mani ti aya lo ti tu tur anti demonstration atan piuso tree an din ti ni kha abik takin kachin le karen ram ang chi nam Sipai chakna lama phei chuan ni tinin tual thi thu hriat tur om tareng maya mi pui chengan bitna mun rengun le mandalei lama po tual thi an tam chhotel tel bok
Myanmar Buaina chin fel tum ASEAN la hian an palai tir tur chung chang thurel fel eng man la nei thei lova Indonesian Foreign Minister Retso Marsudi chuan ASEAN palai tuwe mo chu Myanmar rama arang lama kal tir turin a norme ka ASEAN chairman ni mek Brunei atangin an deputy foreign minister le ASEAN secretary general te chu Myanmar rama zinan tum nai ne soi ni bok an rela tang hi chuan thlakhat lem le der to chu ni hi Khawvel ram hruai tu hlui te inzom khom pol remna le muanna a om theina na Nelson Mandela te na an lo din the elders anti pol chuan Myanmar ram chu ram tlu chesop vek din huna adin mai lo nan Khawvel ram sang te chu Sipai council rek tura chachuak thoi turin ngen na an siam le ta Myanmar ram Sipai thu nei na chak tual chu dan cha watanga yani antia mi pui than sarkar lo dina democracy system an nei nge ya tul hle ti Mary Robinson tuna the elders chairman ni mek chon soi even chunga inlung rual lo na awanga ma an la chak theilo chu poyati thua soya international level adin ani ang taka remna le muanna a om ngei theina na anti tur an mo phurna hlen chuak tura an du thua soi bok ASEAN point ti tura chop engma an la puithin hlei theilo chu poyanti thua soi boka Myanmar mi puite torna an hria thiam pui thu le an din puitlat zel thu a soi bokani US Deputy Foreign Minister Wendy R. Sharman po Thailand Prime Minister nen Myanmar ram boi chung chang an soiduna hei baka Washington le ASEAN Secretary te hi nimin khan an lo in muhlom boka ASEAN lamin Myanmar ram boi chin felna na machop point nga an siam te po arang thayang bera bo zui turin US lam hin an norveni US Deputy Foreign Minister hi Myanmar ram chung chang soipui turin Cambodia po avakom le don nei nan soya eng tak angang mo China poimo berti thei mang silova hetia han pharkual vel hian omziate nei tak tak ka nge mo chule thilom dan thlir hian inuji hian ma aswan chak dana zirin Myanmar ram buain hi arei na rei lo mai theyani ole INP Mizo channel thlir tu tenin lo bengwar phale ngei kan bei se kan channel min hlut saka lo thlir zel turin kan som boka cheu kan lo me